Kastalat ka na yun, ti bagbagayon. Kanyayo aming ayudan. Madipay su ti bagbagam, alwadam tam nagsasaom. Kagpay sumot, si kayo makinkinabang aming ayuda. Ulit naman tam bagam, nya kaya mo ya. Nya. Ni Parijia Raja, panak man. Pare, kumusta? Ayos lang pare. Si Hangay, kumusta? Kaya ayos lang mo ta pare. Ayos nga rin pare no kasi jay. Ni, sekretaryan sa aja pare. Ni, bali-bali mo't pare. Uy, suna ajay. Nya mga tatili listanan. Baka kuha mo na dyan pare, ayudan. Siguro pare. Madiga mo may listatan. Sumugot at di barangay hulay, nagwalakid jay. Agwala, sila kaya mo. Kumbutin kanta pa yung cheptanod. Diya la hindi nakakondisyon pare, ngamtat ta. Kaya ka. Ata ka mo din ka, bigbigat. Rumarang kinalastog mo. Lastog, kagpay-pay sa lang mo, tibagbagak. Ni, darat ka ni Burbura nga sekretary. Burbura. Kasalong na mga magburbura so na pare. Nagatugi bagbaga pare. So nakanog Burbura ti relief kinayuda. Madi ka lang nahisa nila minsan. Nakadumi ni bagbaga mo pare. Kagpay sa mo tayo pare. Apay kasano naging sekretary ata ke madi na mo tamog basa kin nagsurat. Oh, baka napigsa mo ti kapit na kinakapitan pare. So paya pare, pinapigsaan ti laban ng tatan. Nod dati ki kabagyam nga kapitan kin kagawad. Maitang ka ti ayuda. Kabagay pare, ustot ako nam. Nya, mamati ka kanyak pare. Yar. Ang paisek. Surat mo muna yung nagamot tinay. Para din mo natin sek. Ayuda ti kwata, DSWD ata GR. Nyamot nga ayuda ata sek. 20 kilos na bagas ata GR. Adong makupi daw. Nagmi natin sek. Sakto, aunti bagas main. Kung GR, siguro surat mo nagamot to yun. Sika, ti ko natamang surat nagan ko. May pinta surat mo sek. Nagalas surat ko GR. Sikalangan na yun. Oh, nagalas ka na. Timlamog surat mo naman. Sorry siya. Galas mo lang surat ko sek. Madi yung mga kitanagan mo. Nalipati ki sarming ko. Patang ganun. Hindi na palaminan nga madinamog basa kin nagsurat. Naman di, tanta na buto mo pare. Kasan kung nagadupay na palusot na parang hindi na palaminan nga dinamog basa kin nagsurat. Supay na pare. Nababain. Isupay ti sekretaryo ti barangay tayo. Apay niya bagbagayit ta. Awan sek. Sige. Siya lang mga surat di nagan ko. Nalpasan. Sige GR, martes mo tumalatin ah. Nay, pare. Ampay. Binak ka pinasurat. So paya pare. Ampay sek, madinang ang pinasurat ditang. Sika Franz, madi ka kanulilistan. Apay manan nga dyan may listan. Ata nga arami dyo, marmarom kayo. Sino nang baga? Madim Franz, madi ka makalay tayudan, gamit ka purpiskan. Ni, madi ah. Apay no purpisa ko, naon maalak nga ayuda kaon. Kung Franz, madi ka makalan, isutin baga dati DSWD. Sus! Kastalat ka na yun, ti bagbagayon. Kanyayo aming ayudan. Madi pa isutin bagbagam, alwadam tam nagsasaom. Kagpay sumot, si kayo makinkinabang aming ayuda. Ulit naman tam bagam, nya kaya mo ya. Nya. Umot sik. Kahit ko lang mo may kanta ayuda. Ikaw mo reklamo, mapakanya DH, sika makamudayan. Inya nga DH. Baka DSWD. Sumba lang nga dyan, makamuka dyan. Sige sik. Sakto lang makamod dyan. Sige raw, tayo, adi pa paparak na balay. Sige sik, agalwad ka. Ay kas din sik pare. DH si bagman, DSW lang. Di na pa'y may baga. Maglaw lang ang talang. Ata ka man ka. Hindi na magsasaw. Nauna anak lang tatay pare. Ngum makatip-tip lang ang tatay. Napigila lang sarili. Bubuyan ko talaga pare. Madi mo umnoy bagbagam. Kitakan. Eh, paipapanamon pare. Dito ka lang. Gawad ako. Matigbalo at kinalastog mo. Dito ka pa lang. Tagadwa pa kanyam. Nyakit ni pare ko niya. Hindi naman niya. Inta ka naman, Jay. Bagbaganan ni sekretaryo nga. DH. Sige pare. Talaga mo. Mutalag na yung sekretaryo.
Okay, ag-shout out kami manin apo Mang Ronrona gitoy nang nag-senti star. Okay, kini Madam Joy Rosario Misotani. Thank you po for sending star. Maraming salamat po. Thank you po. At kay Madam Eva Banji Sacro. Thank you sa ma'am sa star po. At kay Sir Elton D. Maraming salamat po sa star. Salamat po sa star. Okay, shout out na po tayo from abroad. Shout out kay Sonia Kanay from Jeddah, Saudi Arabia. Okay, shout out kadagiday kagayim kin kaabsat tayo nga agtrab-trabaho di jay balasi taaw. Agan anos kayo dito. Amin nga sakripisyo yo adan tulat ta pagsiatan na palubos ni Apo. Agalwat kayo og nanaim di ta kakabsat king gayem. God bless po. God bless po. Shout out kay Romel Bernese Abero from Jeddah with Okay, love. shout out po kay Jesly Valdez Ordinario ng Palawan. Apo nagpinta si sir. Shout out kay Loisa Manuel from Kuwait, puro abroad. Okay, Ana Ronquillo ng Sanchez Mira Cagayan. Shout out din kay Tomas Palogong from Cabatuan, Isabela. Okay, Michael Lopez ng Bigan Ilocos Sur. Thank you idol sa panonood. Shout out kay Harry Lord Pierre Cristobal from Bolinao, Pangasinan. Okay, shout out po ni Ronald Tabios ng Taiwan. Shout out din kay Caroline Nicolas from Bahrain. Okay, shout out po kay Jen Sandoval ng Singapore. Shout out din kay Ken Matias from Switzerland. Okay, shout out po kay Evelyn Sandra Lial na nasa Hong Kong. Maraming salamat po sa panonood. Shout out din kay Leonor Pangilinan from Saudi Arabia again. Okay, shout out po kay Jam Lopez ng Alcobar, Saudi Arabia. Shout out din kay Maris Laksa from Kuwait. MJ Lopez ng Paru Island, Denmark. Apo na yan, idol. Shout out din kay Christian Corrales from Ordaneta, Pangasinan. Okay, shout out po kay Eduardo Bagawa ng Tuaw, Cagayan. Thank you, idol, sa panonood. Shout out din kay Olivia Angeles de Yocaresa from Rome, Italy. Okay, kini Madam Florencia Corpus ng La Union. Shout out din kay Daisy Pailano from Jeddah na naman. Okay, shout out po kini Eric Hernandez ng Sombatelli, Hungary. Nako, nagligatan na ko sa. Shout out din kay Cynthia Ganigan from Switzerland again. Okay, kini Sir Patrick Sinoto Antimano ng Manuela, Florida. Shout out din kay Emmanuel Laseste from Ilagan, Isabela. Okay, kini Madam Josephine Esteban ng Kamiling, Tarlac. Shout out din kay John Day Palado Alvarez from Bautista, Okay, Pangasinan. shout out po kini JB Garcia ng Alaminos, Pangasinan. Shout out din kay Jeffrey Palaruan from Laguna. And then kay Sir Noel Taduan ng Ramos, Tarlac. Thank you, idol, sa panonood. Shout out din kay Carla May Garciliano, pinapa-shout out niya kay Diana De Jesus at si Bea Bugarin. And shout out din kay Francisco Rio Antalan from San Vicente, Victoria, Tarlac. Shout out din kay Jam de Gracia Sabado from Kasingan, Pangasinan. At shout out din kay Cindy Main from Santo Domingo, Nueva Ecija na nasa Kuwait ngayon. Maraming Thank you po salamat sa po. panonood.